وی که ویجدین بخود از پرو پرجری کی مارتین حز دکم هما از دکارم جی بوی بمرم جی حزنا جان دما مدا جی gelek kesin navdar hebun. Minak aybe مرو بویجه ازو مایکل جکسون پر samimi bun. وی که کو تمام ام دبیجین تو دعایانی لی نه اوقاز جی لو وينك مجي هي لسيرفي مجاري حزنا جان تديت هوب حزنا جان كيتي من حناكا كرو فوتوشوبه ده باشه ام در باسی خبر خوا ببن بله گلی تماشاوانن هجا ریکی مارتین جبو کنسر داینه که انکتک دست بگیریه لگور و انکت دیاربکر یکمین درکتیه دکا ام بنیرن و ریکی مارتین وره دیاربکری آنا جبو و یکی مروپورتاجک به منجر ویره گیریه ده ام به هفرا تماشا بکن فرمو ريكي بسر شعباتي وري ازبني اف خبراكم مبدا خصية راستا قالوا يعني وين ريكي مارتين ورا آمده يعني ورا دياربكري اف شكو دركت ام ریکی جبو مال پراخوه کمپانی فکری گوت از جگل بپرسم بکا دخوازن از یل کدر کنسری بدم مجی پرسی باشه دماكو برسف دياربكر هات ايوه وينجي شكر بحثا هلیا او شریکر گو از قط نیزیوی نابم تدیت دهاتنا ویا داویده قومی بلي ام زانن لما او جبيركر باشه قالوا العامده كيجان ستراني بيجي دي درباري فياده جوارا تشتا قوت ریکی هریسه ده جست سترانا مگری حزدکه اکه وره آمدیان دیار بکری وی ستراني بیجه باشه قالوا مال باتو هفالي وي جبوه مجاره چه دي بيجن او جي جبوه علاقه زور كيف خشن يعني ريكي ده دنياي ده نافداره يعني لهر داري فاني وي هنه فان يعني حسكرين وينه نه فاني كو ام دزانن ينكو مروفان ده جمداندني يعني آمد ديار بكر باشارك گرمه روما جخوره گلك فان داره کرين خويا يكو هون حنكين نغوشتك نزبني باشه مجاره دور نکرن هري داوي هون خوازن چه بيجش مره Ahmed Diyarbakır is a fantastic city. Bajarek mezene Diyarbakır Ahmed و پشتگر طرفدار برهمپانه حيران قيت التكنيك ديركتورك خريبي والله من فهم نكر باشا ازبني هي بيفينا ميا منجر ريكي مارتين او قصبو وی ریکی وره آمد هینک ببه